Kalesia. Happy Father's Day to all of our fathers today. Great to have our fathers here with us, especially around the teaching and the preaching of the word, because it's that we have the privilege of being sons and daughters of the Father in heaven, who is our great Father, and we have been adopted into His family. So vi ia lea tua o mawhai ona iai le tātou tama o le langi, o loa vea ma o tātou tama, e whaapea ona a vea I tātou ma a inga o le whaatuatua. So vi ia lea tua I le nei tai au. La o teita I nei tātou le tatalo, ona tātou o whaatasile ma o le upo le tua le nei tai au. Tātou tatalo, let us pray. We thank you, Lord, whaateitele tama le nei tai au fōua mātou toi au lia mai. I te tono mātou ainga, hala whai mai foi, tama, tina, uso to whawhine o lawa I whanau, I loanga le lei, mafuanga leo le vi inga, ma le vivi I whai o mātou loto, ona o loa lofa tele ia te I mātou. Mātou mai foi lai le nei avanoa, e mawalunga lawa ia te I mātou, I le awa oina o lau upu, ma le whaalongolongo o lau whanau, au e whetalai mai a te I mātou, tama o le tatalo, tatala o mātou loto ma o mātou talinga, ina ia mātou whaalongolongo, a o mātou whaitawina lau upu, ma lau tusipa ia I le nei tai au. Fo I le vi inga ia te oe tamai le nei aso, ono o lou whaamaoni, e vi ia oe whaavavau e alatu ia Yesu lo mātou tatalo, and we all say, Amen. Amen and Amen. Mana I peaso e mea tatou tusi whaitau le nei tai au, o le mua le Tesalonia, a lona mata apu e lua. Mua le Tesalonia, a lona mata apu e lua. O lo whaasolo mea le tatou vaava ai I le tusi whaitau lea, po le tusi lea Paulo I le ekalesia I Tesalonia. So we're continuing with the letter of Paul to the church in Thessalonica, and we're looking at chapter 2. We'd like to read verses 13, 14, 15, 16 in a sermon that we started a couple of weeks back, and we're going to continue today. So, nei vai aso na tuanai, na amatai nai le tusi whaitau, po le vaenga leo le tusi a Tesalonia, whaawawina la le nei tai au. A maualau tusi pa ia I le whaipuna suma le tolu suma wha, suma lima suma le ono, whaitawina uma whaiupu ia e wha, e taita ina ele tatu mata upu I le nei tai au. I'm going to read verses 13 to 16, and it reads like this. For this reason we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard from us, you welcomed it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believe. For you, brethren, became imitators of the churches of God, which are in Judea in Christ Jesus. For you also suffered the same things from your own countrymen, just as they did from the Judeans. 15. Who killed both the Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted us, and they do not please God, and are contrary to all men, forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved, so as always to fill up the measure of their sins. But wrath has come upon them to the uttermost. O e na fasioti I le ali'i,
o Yesu lava. Atoa maala tau lava perfecta. Na whaasau mai fo'i i la tau ia i mātou. E le fia i aile atua. Ua whai fo'i tangata umalawa mō la tau whiri. Ua wawao mai ia i mātou. Aua mātou te tautala atu i nu ese. Ina ia whaau rai nai i lātou. Ua wha atoa ai e i lātou e lea o noa a lātou angasala. A ua o ia te i lātou le toa sā e wha amati ai. Nga amata inga le tatou mata pule le luava ia so taluai i le autu whaapea o le e ka le sia e fia tele ai. So i le whaiupa suma tolu ma le whaiupa suma le wha e tolu ni vaenga na tatou tala no ai. So si tatou tangtanga i lai whaiupu e lua. So in the past session that we had in 1 Thessalonians chapter 2, in verses 13 and 14, we had a sermon that was entitled A Church to be Glad For. So we looked at three main points in those two verses around the example that Thessalonian church gave us as a church to be glad or happy about. O vaenga i e tolu, wha mai whai pasuma i tolu, wha mai o le mea lea mātou te whaatai e i lea tua o i mātou lava e lea unoa, a wāna talia e o tau lea fionga a lea tua. So o le mea mua lai fia te leai, o le iloa le lei o le ka le sia lea, o le fionga a lea tua, po le upo a lea tua, po le tusi pa ia. Pila na tatou tala noa i fo i le neiva i tau i le au ngā o le whaavae mautu, mole e ka le sia o lo o iai i le upu a le atua. So, wha mai la le tatu manatu mua sa iai le ka le sia e fia te le ai, wha mai o le ka le sia sa whaapeo na talia i la tau le upu o le atua. Wha mai le whai upu le nā o lo o iai whai pasuma tolu, e le italia tangata Tesalonia o le upu a tangata, ai wha mai na lato talia o le upu lava a le atua, wha mai o le upu moni. So na talia tangata nei i Tesalonia o le upu moni. E le o se upu a tangata ai o le upu moni. Papena fo i le ata mo tātou. So we looked at verse 13, and the first part that we saw there with regards to a church that to be glad for is a church that loves the Word of God. That you and I, to be a part of the church of God, to be a part of the church where Christ is the head of the church, that we must love His Word. There's a desire within us to love God's Word. And it says that the Thessalonian church welcomed Paul and Silas's preaching not as words of men. So they didn't receive the word as Paul and Silas's words, but they received it as the very word of God. And verse 13 says that they received it as it is in truth. So remember, especially nowadays, we're exposed to many truths. But the encouragement for you as a Christian believer in 2022, the objective truth of the scriptures must be the standard. Be o le whaupunga lea i le whaasamoa, e tele o mea moni o whaasala lau nei e le lalolani. Wha mai lea tala o i nei le mea moni. Wha mai lea e ka le sia o i nei le mea moni. Ai au te whai atu ia te i tātou, o le upu moni a le atua, o i e te tauna iai le matātia mo le tangata whaatuatua. O i e te tau ona o ngā totongu i loso i fua au auna. Loa lofa i le atua, e a mata i loa lofa i le upu a le atua. Lua, in the second part, we see in verse 14, for you, brethren, became imitators of the churches of God which are in Judea. The second part that we saw of a church to be glad for, that this church were followers. They were followers of good churches. They were followers of the churches of God. They were followers of the churches and the Christians in Judea. Remember that the Christians in Thessalonica, they were very young Christians. How many Sabbaths was Paul there? He was only there for 3. So they only received the gospel in a very short time. And yet, we saw a genuine change. There was a genuine love for God's word, and then they became followers
of the Christians in Judea. Remember, they're in Macedonia. Thessalonica is in a different region. Judea is across the sea. It's in Israel. And yet these followers heard of those Christians and became followers. O lainga lona lua, whamaisa iaile alofa o le ausole nei ile e kalesia. Whamele amatanga whai pesuma wha, a wale ausoe na outou wha o ao I e kalesia a le atua o iuteia. O le isi vai nei loa, isi e kalesia e fia tele ai. E alolofa I le kalesia a le atua. E loa lofa ile e kalesia. You have a love for the church of God. So praise the Lord. Then there was a third part, and that was found in the second half of 14. O le awhalona lua whai pesuma wha, o loo iei upu whaapea, a wā o outou foi, na tīnga ina outou I ia lava mea I tangata o lo o tau lava nuu, whaapei o na tīnga ina o I lātou foi ia iuteia. O le siva ainga e loa, I le e kālesia e fia tele ai, e iei le alofa e saua ina. Le alofa le na tātou va ai ai, I le e kālesia le ma le auso le I Tesalonia. Whamai sa whaatinga ina foi I lātou. Mana tua foi le auso I Tesalonia. Mana tua le uso ia sona. Whamai na whaapea o na whetoso mai whafo tangata nei, ina ua lātou talia Paulo Masila ma le tala le lei. That there is a love that is a love that will suffer. So we know that a church that we can be glad for, number one, loves the word. There's a high view of God's word. Two, they love the church of God. There is a love for other churches, other parts of the body. And third, there's also seen a love that will suffer. This is a love that we as Christians, as we have always shared with you, brothers and sisters, that as a believer in Christ, you will suffer for the name of Jesus Christ. E iele te mi e sawa ina ai oi. Awa ni whaate I ai oi. A ia e loa, o le vaenga le whaaui e ai oi e le atua, ona o lo tali tonu I le tala le lei. So, o vaenga la ia, tato te vai ai, o vaenga ia o le e kalesia e fia tele ai. Alfa I pesuma lima malfa I pesuma leono. O le vaenga lona lua, o tangata e faanoanoa tele ai. Ona, o I le whai pesuma lima masuma leono, e au mai ai le ata o tangata iuteia. The second part of our sermon, that's sort of the flip side of the same coin, verses 13 and 14 introduce us to the church in Thessalonica, and these were a church or a part of the body of Christ that we can be absolutely glad about. They love God's word, they love God's church, they suffered for the name of Jesus Christ. But we come into verse 15 and 16, and the flip side is that we see a people to be sad for. The reason why it's a people to be sad for, because verses 15 and 16 tell us about the Jews. It tells us about the unbelief, or the great unbelief of the Jews. So we're going to look at also a few points today. We're going to look at 3 points plus a result in regards to a people to be sad for. O tangata e faanoanoa tele ai, e aunga le manatu o le tai au le nei, pe e o leisi vaenga o le ekalesia I Tesalonia e fia tele ai, ono lato alofa I le atua, alofa I le upo le atua, o le alofa o sawaina. Ai o mai le whai pesuma lima masuma leono, o I tātou te va ai tangata iuteia, ma tangata le talitonu. So we're going to look at how the Jews and their unbelief will encourage us as a brethren as well. That we will learn from their unbelief as listeners of God's word. Is that okay? Amen? So, mainga mo mua, e mau e whai pesuma le lima. The first part of our sermon, we find in the unbelief of the Jews killed Jesus Christ and the prophets. O le le talitonu o tangata iuteia, sa whaapeona lato fasiotia ai Jesu Keriso, ma le au profeta. Whamele whaita wina whai pasuma lima.
Sfulmalima o e na fasioti I le ali'i o Yesu lava a toa maala tau lava perfecta. Tala noa Paulo ile ekalesia Tesalonia na sawa ina o tau o tau lava tangata whaape o tangata iutaia na fasiotia Yesu Keriso maala tau lava perfecta. O le matautia o le tali tonu o tangata iutaia awa o tangata iutaia na tau fia e le atua. If you understand the chosen people of God, it's the Jews. They're from Abraham to Isaac to Jacob to Israel. The nation of Israel was the chosen people of God. It was the chosen people of God that Christ came into the world. That Jesus Christ was the fulfillment of the Old Testament law and all of its prophecies with regards to the one who would redeem all of mankind. O tangata iutaia sa whaatau nuu ai wholofolanga ale atua I le tongi o laina o le angasala ale lalolangi. Po le angasala o tangata uma. Ai whaauta. Behold the great unbelief. Ai whaauta I le talitonu. O le vainga mua tātou te vai ei whai upua tātou I le tai aole nei. Whamai o I lātou nei, o iutaia nei, o e na fasioti I le ali'i o Yesu lava, maala tau lava perfecta. That when Paul writes in verse 15, who killed both the Lord Jesus and their own prophets. It was their unbelief that killed the prophets, that killed Jesus Christ. It says there, Peter stands and he preaches his sermon in the book of Acts, one of his sermons in chapter 2. He says to the people of Jerusalem, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death Jesus Christ. Whamei upo lao ngā pēteru le amatanga I le ngā wenga lona tau koe lua, na maua o ia o tau e whaatatau ia Yesu, ma o tau whaamau I le la au, ma fasioti I lima o tangata whaale tau pulea. Pe upu ia Peteru na whai atu ia Jerusalema. Whameisi upu a Yesu I tangata I le amatanga o le ngaluwenga. Whamei o le na whaasata roina o tau o Yesu Keriso le Nazareta. Peter also says in Acts chapter 4 that Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified. He's talking to the Jews. It was their unbelief that crucified Jesus Christ. Ona o lo lato le talitonu na lato whaasata roina ai Yesu Keriso. If you look at Matthew chapter 26, and imagine this is the night before Jesus was crucified. Natu ile taimi na whaasata roina ai Yesu. Ile taimi sa whaapea o na whaamasino ina ai Yesu e taitai o iutaia, ele au fariseo. Na au maia o ia ile tūlua o pō mahau. Na whaatino ai le whaamasinonga lea o lea li'i whaaola. Matthew 26, verse 59 to 66, we see the interrogation of Jesus Christ by the leaders of the temple, by the Pharisees, and by all of the Jewish leaders. So if you look at the 59 through to 66, I'm going to ask our English Bible readers to follow, and our Samoan Bible readers, we will read it aloud. For me le feita wina o le feiupu le limas fulmaleiva, e o I leonos fulmaleono, a o e feitau, ia e whaalongolongo, I le talitono o tangata iutea. As you read through, you will see the unbelief, the great unbelief of the Jews. And this is from their Jewish leaders. Tato feitau whaatasi ia, a le au feitau langa sili, matoia ina, male taupulenga uma, ua lātou sa ili nie moli mau pepelo ia Yesu, ina ia lātou fasioti ia te ia. Aere ni maua, e ui lava ina o mai moli mau pepelo e to tele, aere I maua lava.
e muli muli ane, ua o mai moli mau pepelo e toa lua, ua whaapea mai. Na whai mai le nei tangata, o te mawhaia ona le beti o le malu malu o le atua, ma o to e whaia I aso e tolu. Ona tu wai lea I lunga o le whaitaulanga sili, ua whaapea mai a te ia, e lea I ea sautali, pe se ale mau a nei tangata ia te oe, a ua le whetalai Yesu. Ona whai mai lea o le whaitaulanga sili, ua whapea mai a te ia, o te whai atu ia te oe, ia e tauto mai a te I mātou I le suafa o le atua soifua, po o oe le keriso, o le alo o le atua. Ona whetala I atua I lea o Yesu ia te ia, o lea lava, o te whai atu foi ia te o tau, e muli muli ane, tau te iloa ai le atali o le tamata e nofo I le tu tau matau o le eona le mana, e sau foi o ia I ao o le lani. Ona saia ai lea e le whaitau langa sili ona lava ofu, ua whaapea ane, ua upu leanga o ia I le atua, se a se toe ao ngā o moli mau ia te I tātou, whaauta, ua o tō whaalongo nei I ana upu leanga I le atua, pe ni a wha o tō, ona la tō tali mai ai lea, ua whaapea mai, e tatau o na oti o ia. So, au e whaitawinga le moli mau a mātai o I le toe pō a o le imaliu Yesu, e te iloa ai le lea tali tonu o tangata Iuteia. That as you read through that script, those of us who are following through in English, we see there in the interrogation of our Lord and Savior Jesus Christ, the night before He dies, their great unbelief when they ask Him the question, are you the Son of the living God? And Jesus says, yes, I am. And what was the great high priest's response? His response was he tore his clothes and he says, he has spoken blasphemy. At the end of verse 66, he asked the question, what do you think? And everybody answered, he is deserving of death. These were the Jews. These were the ones that were given Christ as the Messiah. And yet it was the very people that put him to death. A e mana tuna tuai I le le tali tonu o tangata Iuteia, o lo lato le tali tonu, na mafuai o na lato whaasa taroina Yesu Keriso. Peo I lea ngai ai le tautala a Paulo I le ekalesia. Na lato fasioti I le lii o Yesu. Ai tangata ngai le ngā luenga alona mta upu e lua se fuluma le tolu, o lo iai upu a Paulo e whaapea. In Acts chapter 23, Paul also says similar words with regards to the unbelief of those in Judea. Acts chapter 23, Acts chapter 13, verses 26 to 28. Ngā wenga lona mta pe sfuma le tolu, e po e lua sfuma le ono e o lua sfuma le palu. Fai mai upu a Paulo, se mai le au soe o faanoanoa sa apera a mō, a toa mai o matatau I le atua oi yate oto. Ua mō lia mai le upo le nei o la tanga yate oto. So, le la fai mai Paulo, o le upo le o la tanga, na mō lia mai yate oto tangata Iuteia. Fa mai la e fai pa lusu mafitu, fa mai upo Paulo, a wā o I lato, o eno nofo Jerusalem, ma o lato walii, ina ua leiloa e I lato o ia, ma upu ale au profeta ua whaitau wina I lea sa pati ma lea sa pati, ua taunu uaia te I lato, I lo lato whaasala ya te ia. Whamai upo Paulo, o upu ina whaitau waitangata Iuteia I lea sa pati ma lea sa pati, e whaatatau ya Yesu Keriso, na whaatau nuu e lato, ina ua lato whaasala ya Yesu. Whamai whai poe lua suma walu, e ui lava ina ua le maua e I latou se mea e tatau o na oti iai o ia, a ua latou whaiatu yapi latou, ia fasioti yatu.
O le talanoa tātou I le tali tonu o tangata Utaia. That as we look at his sermon, Paul says in verse 26 to 28, and he's talking in a Jewish synagogue. He's in a place called Antioch, and he says these words to the Jews that were in Antioch. Men and brethren, son of the family of Abraham. There we go, he's talking to the Jews. And he says, and those among you who fear God, to you the word of this salvation has been sent. So Paul is saying, you have been given this word. You have been given Jesus Christ. As a chosen people of God, God has decided to redeem all of mankind through the nation of Israel. But we read in verse 27, for those who dwell in Jerusalem and their rulers, because they did not know him, nor even the voices of the prophets, which are read every Sabbath, have fulfilled them in condemning him. So the fact that the Jews condemned him was also a fulfillment of Old Testament prophecy. Because he came into his own people, yet they denied him. Yet they refused him, even unto death. Because then verse 28 says, Paul, his sermon, he says, and though they found no cause for death in him, they asked Pilate that he should be put to death. The great unbelief. So unbelief, we're talking about a people to be sad for. It's so sad that the Jews had been given Christ as their salvation, the salvation of all the world, and yet there was great unbelief. It was even to the point where they even killed the prophets that talked about Jesus Christ, that professed Jesus Christ as the Messiah. How do we know? We know that all of the apostles were martyred. We now know that even someone like Stephen, I've got there Stephen in Acts chapter 7, he was killed because he stood for the name of Jesus Christ. It got to the point where even Jesus Christ cried out himself for the people of Israel in Matthew chapter 23. Le loto o le ali'i mo tangata Israelu a. Whamai upua Yesu I lona pe le tangi o le ali'i whaaola a. It was his cry for his own people, for the people of Israel. Whamai upua Yesu I le whaipua tolu sumafitu. Jerusalem ai, o le fasiotia perofeta, ma fetongi I maa, ye ua awi na atu ya te oe. Ua tele lava lo manao e whaapoto I lau whanau, e pei o le moa o nau fuafutai I lana toloai, I lalo o na apa au ai lei ma whawhai o tau. Le te le o le le talitonu. Now when we read in verse 37 of Matthew chapter 3, and Jesus laments and he cries over Jews and the Israelites, and he says these words, O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. The Jews were not willing to believe in the fact that Jesus Christ was the Messiah. Unfortunately, we don't see that today. The Jewish that we see in Israel are an unbelieving people. They are an unbelieving. They still need the gospel. One day, the Lord will reach back and save all of Israel. But in its current state, the Jews still need the gospel. E o iona pōnei, a tatou mana tunatu I tangata o iai, I le nuo Israelu I le taimi le nei, o le tangata Utaia le talitonu. I le taimi le nei tangata Utaia, o loo lātou whaamoe pea I le tūla whono a Mose. Lona winga o loo whinau pea le au kerisiano ma le ekalesia ina ia tā lai le tala le lei I tangata Utaia. The Jews still need Jesus today. One day, in the days ahead, in the days of the end times, the Lord will reach back and save all of Israel. But right now, Israel still needs the Lord. That's an application for us. E mawhaiei o na tātou te talo pia. Mafuanga na o le matawhaioi lava le na ale ekalesia. Ina ia te talo mo le whaolaina o Israelu. E o sewa aina le e faanoanoa ai o le le talitonu o tangata Utaia
na mafuai ona lato fasioti ya Yesu Keriso. Lua, the second part of our sermon today is found in verses 15, the second part of 15. So not only they killed both the Lord Jesus and their own prophets, but then Paul also says, and they also persecuted us. Great unbelief killed Jesus Christ, killed the prophets, but also great unbelief will persecute. Great unbelief caused persecution. The second part of our sermon is unbelief that persecutes. O le vainga lona lua, fa mai le whaupunga le naolo o iai I le tatou tusi whaitau. Pai pa suma lima, o ena fasioti I le ali o Yesu lava, a toa ma ala tau lava perafeta. Ai fa mai upo Paulo, na whaasawa mai foi I lātou, iai mātou. O le vainga lona lua, tatou te vaaya, e le ngata o le tali tonu, e mafua, na mafua ai o na lātou fasioti a Yesu. Ai o le tali tonu, na lātou whaasawa ai foi, pena sawa ina ai, e I lātou tangata tali tonu. A tatou mata I le tusia, le kalesia le Tesalonia o lo iai le ngaluenga e suma fitu, le whasawaina o le ulua I kalesia le Tesalonia. If we think about persecution of the church in Thessalonica, remember we find that story in Acts chapter 17. So we remember Jason, we remember the persecution that the early church in Thessalonica faced in that early time. But we also find that the early church were persecuted because of the gospel. We see in Acts chapter 13 verse 50, when the gospel reached Antioch, it says there in verse 50 that it was raised up persecution against Paul and Barnabas, and they expelled them from their region. That's what it says in Acts chapter 13 verse 50. In Acts chapter 14 verse 2, in a place called Iconium, it says that the unbelievers or the unbelieving Jews that were in Iconium stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brethren. Tato mata I le whaasawa ina o le urua e kalesia. Tato malamala I le kalesia le Tesalonia. Na sawa ina I le mataupu lea ngaluenga o lona taupu sefulu ma le fitu. A iai isi e kalesia, pe iai nisi nuu na tau nuu ai Paulo. Na sawa ina I foi Paulo, Panapa, Sila, Timoteo. O e na tuuina atu le tala le lei. Fa mai le ngaluenga o lona taupu sefulu ma le tolu. A o iai la tau I Anetioka. Anetioka fa mai. Fai upo e lima sefulu. Wa la tau fa atupu le sawanga ya Paulo ma Panapa. Matutuli atu ya te ila ua. I lola tau tua oi. O leisi nuu na tau nuu iai o iko nio. Fa mai le ngaluenga o lona tau pe sefulu ma le faa fai upo e lua. Fa mai o yu taia le faa longo. Ua la tau faa oso atu. Ma whaaita atu I loto o tangata nu uese I le auso. So e whaangu I upuna o le tali tonu e whaatupu ina ai sawanga po le sawa ina o le kalesia le iei upu ia na wa whaaoso atu ma whaaita atu I loto o tangata. When you hear words like they poison the minds of the Gentiles to cause havoc with regards to those who preach the gospel. If you hear words like they were being expelled, they raised up persecution. This is the persecution that they suffered because they were believers. And this is the sad part of the people, or the sad part of the Jews, that they suffered persecution because of the unbelief of the Jews. Na sawaina le ekalesia ona o le talitonu o tangata Uteia. O lo iai foi le maule Filipi nga wenga lona tau pesfuma leono lo iai le sawaina o Paulo Masila o iai I Filipi. O lo iai foi le kalesia I Efeso I le sawaina o Paulo Masila I le tau pesfuma leiva fai po lua sfuma valu e o I le lua sefulu leiva. So I le tai au le nei o le tangata e sili ona faanoanoa ai ona ua latou fasioti a Yesu tangata Uteia
Lua, mlato te sawaina fo iau, tangata le talitonu, lato te fa sawaina ai. We see that the great unbelief will persecute. We see Paul talk about that in the book of 2 Corinthians. And I just want to read out these verses. And as you hear these verses, these are the words of Paul with regards to him on his missionary journey and the fact that he faced persecution. The reason for persecution of the Christians, because there is great unbelief. The application for us today is that Christians are still being persecuted today. The persecution is done by not only just the Jews, but more. The whole world is full of those who are anti-God. The world is full of those who are anti-Christ, anti-Christians, against Christians, opposed to the Christians. So we read in 2 Corinthians chapter 11. There's a list there that Paul talks about with regards to suffering for Christ. And this is what Paul says with regards to suffering for Christ. From the Jews 5 times I received 40 stripes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have been in the deep. In journeys often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in peril among false brethren, in weariness and toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, and fastings often, and cold and nakedness. Besides these other things, what comes upon me daily, my deep concern for all the churches. That he faced all of the harsh realities of persecution, and yet, in verse 28, he says the deepest concern for him was for the church. The deepest concern for him was not his persecution, was not the beatings, was not the shipwrecks, but was that the churches heard the gospel. Say feita mai fai puna fa man mole lo suma fa wa tulima iga wa tulima sasaina wa reitaya tai fa fulu leiva ota wa tulu sasaina wa na wa tasite tulu wa ma wa tulu na ma ya fulu sasaina wa tole ko male ausa unde passa watu lasia malanga semanua uleanga imatafi semanua uleanga yefa ulea semanua uleanga itangata ulula manugu semanua uleanga itangata ulupesi semanua uleanga ile ahari semanua uleanga ile bao semanua uleanga ile basa semanua uleanga iuso peperu na owe maluenga mafa maismantina ole matala so ole fia ai malfie ole anaposo ole maadili maadila baba suria oisimea kalimea imafatia ya uya sofaiso ole popole lea ona ole kalesia uma fai po ilusuma fa fai po ilusuma fitu ai va ai le lisile na tatou te va ai ai le whaamatala ina Paulo o le saua ina oia. Ai o mai whai poe luasu malvalu, e le ai mavae, e le ai ma se mea vaenga ia e whaapopole ina i le loto o Paulo. Ua na o lea whamai, o le popole o lona loto, o le ekalesia. Le nau ta inga o le tangata o loo whaasili e ia le ekalesia a le atua, le ngaluenga, e le manatu i le saua ina, ai manatu ina ia whaahau pea le ngaluenga
ole ekalesia. Ina ia tā lai pele upu, au hina pele upu, wha upenga ina pe tangata ole ekalesia. Pele nau ta inga le na. So, a tato wa ai I le mea le whamei Paulo I le tato tusi whai tau le tai au le nei, o le faanoanoanga, o no lo whaafea ngai fo I lato masawanga. So the sadness of the sadness of the people today, of our text today, is that the Jews not only killed Jesus Christ and the prophets because of their unbelief, but they also persecuted Paul and Silas. They also persecuted those who were on the missionary journey. There's a third part that we see there, and this is where we see that unbelief will try and stop the preaching of the gospel. So we see here that unbelief will try and stop the preaching of the gospel. O le vainga no tolu tātou te vai e le faanoanoa tele, ona e tau mawhai foi le le tali tonu, e tau fia, le tala inga o le tala le lei. Ai whai tau whai pasuma lima, anga I le amatanga whai pasuma maleono, ua whai e le fia na whaasawa mai foi la tau ia te I mātou. E le fia I ai le atua, ua whai foi tangata umalava mo latou fili, ua vavao mai ia I mātou, aua mātou te tautala atu inu ese, ina ia whaaola ina hai I latou. O leisi wa ainga o loo wa ai Paulo I le ekalesia po I latou o tangata Utaia, sorry. O leisi wa ainga o loo wa ai Paulo I tangata Utaia le tali tonu, o na latou tamawhai e vavao, ina ia awana ia o le tala le lei, tangata nu ese. When we read verses 15 at the end, it says, they do not please God and are contrary to all men, forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved. Another observation that we see here in Paul's letter to the Thessalonians, that this is a people to be sad for, because the Jews not only killed Jesus, killed their prophets, they persecuted Paul and Silas, but at the same time they forbid Paul and Silas to share the good news, to preach the good news to the Gentiles, lest they may be saved. What were the Jews trying to do? They were trying to hold back the gospel to the people of Gentiles, people other than the Jews. That's what we see in the text. The third part of our sermon today is that unbelief not only killed Jesus Christ and the prophets, unbelief persecutes. 3, unbelief tries to stop the gospel. That's why the Jews are a people to be sad for in the context of this letter, that they tried the preaching of the gospel. It says there that God, the unbelief does not please God. At the end of verse 15 it says, they do not please God. Unbelief is something that God is not pleased with. It says there that not only does not please God, but unbelief are also contrary to all men. The original Greek word there of that word contrary is that they oppose others. They are against others. So what we see here is that unbelief tries to stop the preaching of the gospel because they are opposite or they are against the Gentiles. So afa amala maina lale upu le faipu esfulma le lima for my tele mea ele fia le atua ya te ilatou ona o le talitonu. O le talitonu e una le fia I le atua I le tangata. E mana e foi fa manatua ya te itatou o le talitonu e le fia I ai le atua. Fa mai fa ingo fai pasuma lima ua fai foi tangata uma maolatou fili. O le seva ainga I le talitonu po le talitonu o tangata Utaia. Fa mai ua whai ai tangata uma maolatou fili, maua latou vavao ai, ina ia awane I tautala Paulo Masila, ne I whaolaina tangata o nuu ese. O le matautia ia o le talitonu, na vaai ai le winga le tangata Utaia, na latou vavao ai, ina ia awane I tala ina le tala le lei. I le ngalwenga alona mtaupu e lua sumatasi, Holo iai le va ainga lea I upu foi
a Paulo. Ina ua toi fo'i Paulo I Jerusalem. If you look at Acts chapter 21, we see here that Paul is now back in Jerusalem. But when he goes back into Jerusalem, we see something really interesting happen here. He's now back in Judea. He's now back in Jerusalem. He's now back in the temple. And when he actually goes to the temple, the Jews from Asia come in and attack him. They cause a riot and they come in to actually attack Paul. So this is what's the verses that I read there. O whaipuia lusuma fitu, lusuma valu, malawhaipu tolus fulu. Ile toe fo'i o Paulo I Jerusalema. Ai whaaute le talitonu. This is what happens with the unbelief in Jerusalem. Now, when the 7 days were almost ended, the Jews from Asia, seeing him in the temple, stirred up the whole crowd and laid hands on him, crying out, "Men of Israel, help! This is the man who teaches all men everywhere against the people, the law, and this place. And furthermore, he also brought Greeks into the temple and has defiled this holy place." Verse 30, and all the city was disturbed, and the people ran together, seized Paul, and dragged him out of the temple, and immediately the doors were shut. What do we see here? We see here that unbelief does not desire for the gospel to be spread out. They even accuse Paul. It says there in verse 28, this man who teaches all men everywhere against the people. Who are the people? The Jews. It says there that he preaches against the law, against this place. So they were saying that Paul was preaching something different other than the law of Moses, other than the sacraments of the temple, other than only the Jews were allowed the gospel or allowed the message of the law of Moses. And yet Paul took the good news to the Gentiles. A tatou whaitawina le moli maule a tangata na lato oso pe filosofi mai a Paulo. Whamai whaipe loso me fitu. Ua tali uma ona aso e fitu. Ua vaava aiu taia ma asia ia teia i le malumalu. So lela wa iai Paulo I Jerusalema. Ona ului atu lea o ila tau I le motu o tangata uma. Malato pue ia teia wa alalanga. Se mai. O tau Israelue. Fesoso ani maia. O le tama lole nei. Na te o atu I tangata uma. I mea uma lava. Ia liliu ese I le nei nuu. Ma le tula fono. Ma le nei mea. Ma ua au mai e leni I le malu. Ua soli e ia le nei mea pa ia. Whaipa tolus fulu. Ua vevesi fo I le a ai umalava. Ua femo ei mai iai le nuu. Ua pue fo I la tau ia Paulo. Ma toso ia te ia I fafo ole malu. One punitia loa lea o whaitoa. Talo whai a Paulo Ai ole le tali tonu. A tato wa ai. E musu le tali tonu. Ina ia ho'o le tala le lei. I tangata onu ese. O lefe mai e tangata iuteia. O Paulo o lo upuleanga o ia I le nei nuu. O lo upuleanga I le tula fono. Whamai o lo upuleanga I le nei mea po le nei malu. A wa o lo whaiwhainga laenga lea. I totonu o le malu. Whaipa tolu sfulu. Whamai wa vevesi fo le ai umalava. Ua femo ei mai einu. Ua poe fo te ila toa Paulo. Ma toso I fafo Pe o le matau tia lea o vaenga I mea umalava o lo taunu. Ona ole le talitonu. All because of unbelief. All of this is happening. The reaction to the gospel message being preached is great unbelief. Is persecution, is the denial, is the refusal of Paul to be a Jew. He's a Jew, he's in the temple, he's allowed to be there. It's his right. And further down in that chapter 21, if you read further down, Paul actually gets an opportunity to actually address the mob. He gets an opportunity to preach back to them, to his own people. So ole tai au le nei e tupu le faanoanoa tele ona o tangata iuteia mua
ona o lātou whasiotia, Iesu ke riso ma le au profeta, ona o le le tonu lua, o lātou sawaina, Paulo masila ma i lātou uma tolu, o lātou tau fia foi, pe vavau le tala ina o le tala le lei. That we can see three things in verses 15 and 16 with regards to a people that we are sad for, the Jews. There's great unbelief that they crucify Jesus Christ, and we see that when we read the interrogation of Jesus Christ the night before his crucifixion. We see that in their unbelief they would persecute. We see that there's a persecution of those who are believers. 3, they also then try and hold back those who believe to preach the gospel. That's the sad part. It brings us then to a question. What is the responsibility for us? Na e yele matafa yoi a. O le matafa yoi, o lo wha manatu mai e Paulo I le tusia Roma. For mai le tusia Roma e wha tau I le tatu matafa yoi. If we read in Romans 10, verse 14 and 15, because these words here remind all of us the responsibility of us as evangelists, the responsibility of us to continue to share the good news. It says there, how then shall they call upon him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Christians, it's our responsibility today to continue to preach the gospel. Not only to our neighbors, not only to our communities, but also to the Jews. It's still our responsibility to preach the gospel, the good news of Jesus Christ. O le matafa I oi e tātou, le wha mei e le whamalosia Paulo I le tusia Roma a lona matapu se fulu. Wha mai whaupa se fulu mal wha. O le nei, pe whape whiao na lātou wala a watu, I le ua lātou le wha atua I ai. Pe whape whia fōi o na lātou wha atua, I le ua lātou le wha alongo atu I ai. Pe whape whiao na lātou wha alongo atu, pe ale ai se tāla I atu. Pe whape whiao na lātou tāla I atu, pe a whai ua le awina atu I lātou. Pe o na tusia, e mata mo whiana wao lātou vai, o e au mai le tala le lei I le manuia, o e au mai le tala I mea le lei. O le matafa ioi o le tangata kirisiano, ia e tālai le tala le lei. E le isuia le matafa ioi le na, e le isuia lau tiute le na. O le tiute o le kalesia, le tiute o e le tangata ma le tamati na tamaitai alii kirisiano, ina ia e tālai le tala le lei. That's our responsibility. That we continue. We're all evangelists. Not just some of us. Some people might say, oh, you have an evangelism team. We might have an evangelism team, but it's every Christian's responsibility to evangelize. E iei nisio I tātou e fia le mea le tala ina. Ai o le matawhai ioi o tangata ta I toa tasi I te tonu le kalesia o le tala I o le tala le lei. Amen? Vaina muli o te fia tala noa e iei unga o le faanoanoanga lea. There's an ending, there's a result of this unbelief. Because right at the end of verse 16 it says this, so as always to fill up the measure of their sins, but wrath has come upon them to the uttermost. For mele whai unga o le tatou whai upasfuma le ono tai au le nei, for mai ele ngata ua vavao mai I mātou, aua mātou te tau talatu inu este ni ia whaolai na ai I lātou. Ai for mai Paulo, ua wha atoa ai I lātou e lea unoa a lātou anga sala. A ua oo ia te I lātou le toa sā e wha umati ai. O le manatu muli o tatou launga le tai au le nei, e iaile I unga o le le talitonu. The final part of our sermon, when we look at the end of verse 16, it has those words there, so as to always fill up
the measure of their sins. Unbelief will end in wrath. Expanding that a little bit, unbelief will end in the righteous wrath of God. That when we read those words there, so as to always fill up the measure of their sins, ultimately, the sin of an unbeliever will be filled up to a certain point that they will then face the righteous wrath of God. Ai mana tunatu upuna ele fasa mofa mai na faa to ai e ila to ele au noa ala to wangasala ole famatala ino le upulea ole angasala ole le tali tonu fa mai e fa popo pe ma fa popo pe ma fa popo pe e yeile te me tumu ai ona fa sanga i lo le male to asa ole atua pe ole si fa matala na e fa lata mai yeile fa manino ino le upulea fa mai ua fa ato ai e ila to e le au noa ala to wangasala ole angasala ole le tali tonu fai pea, lona winga e whaopopo pea, a ngai ilea, fa mai a wā ua o ia te ila tau le toa sā. Fa mai le Roma e lua, se sua tato tusi le Roma e lua, a lona fai pue lima, ma le fai pue ono. Romans chapter 2 has Paul again. He explains this notion of the fill up of the measure of their sins. And here's another verse that helps us understand that a little bit further. Fa mai le fai pue lima ma le fai pue ono, ai pe tai, o lo loto maa ma le salamo, e te wha putu wai ea mo oe le toa sā I le aso o le toa sā, ma le wha linga salatonu o le atua, o le na te tuuina atu le tawi taitasi I tangata, e tusa maala tau ngalwenga. Ma nei e whamtara ina le paulo le vaenga lea. Ai manatu I le tali tonu. Ai manatu I le tali tonu pea, fa mai le whaipule na, fa mai e whamatala e paulo o le loto maa ma le salamo, fa mai e te whaaputu wai ea mo oe le toa sā I le aso o le toa sā, ma le whaalinga o le whaasalatonu a le atua. O le matautia I o mea le atua. A le e yeile unga o le talitonu. That when we read in verses 5 and 6, it says, but in accordance with your hardness and your impenitent heart, you treasure up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. That's an interesting term. But, you know, and I guess in another way you look at it that you will treasure up for yourself riches or wealth. With regards to unbelief, if you continue to harden your heart or impenitent heart or the hardness of your heart, it says there that you'll also treasure up for yourself wrath. And that's a scary reality. It's a fearful reality for those who do not believe. Praise the Lord. And we've got a learning for us today, church. You know, a lot of us, we might be thinking, oh, I'm not a Jew. I'm not one of the unbelieving Jews that Paul is writing about. That's the context. But the learning for us is that there is if you do not believe, if there is unbelief in the room today, it says there that you're treasuring up for yourself wrath. I want to be clear about that. If there is unbelief in the room today, you're treasuring up for yourself wrath. Fai o lo tuma pele le salamo male maa fa mai o lo fa putu mo oe le to asa. Le o fa putu mo oe le manuia. O lo fa putu mo oe le to asa. Aisea fa mai fa poe ono na te tuuina atu le tawita itasi itangata e tusa maala to ngaluenga. So we have to be sure, brothers and sisters. You have to be sure, church today. Do you know the gospel? Are you part of the church that we spoke about last time, that to be glad for? Yeah. Or are you part of the other side? Are you like the Jews, the unbelieving Jews?
Because now we know they crucified Christ. They continue to persecute. They try to stop the preaching of the gospel. But now we know that they will fill up for themselves the measure of their sins. And ultimately, one day they will face the wrath and the righteous judgment of God. Now, for mele romana iwa fai pe lua suma le lua, e ye ipu o le to asa wa whaatawina ile mareia. For mele yoane tolu fai pe tolu suma le ono, for mai e tu mau I lunga ya te ila tou. Tangata le te tonu, e tu mau I lunga ya te ila tou, le to asa o le atua. In Romans 9:22, it talks about that there are vessels of wrath prepared for destruction. Imagine that. I can't imagine that. I don't want to imagine it. But there are vessels of wrath. To reveal God's power and His glory, there are vessels of wrath prepared for destruction. And then in John 3 verse 36, John the Baptist says, he who does not believe will see the wrath of God. So brothers and sisters, the message of today is, what do we learn from the unbelieving Jews? O le wheau le tai au le nei, o le ase awa o ngā tātou te maua mai le le tali tonu o tangata Iuteia. Whai wina le tātou matau pui le tai au le nei. Wha mai le whaita wina o le tātou whaipuna e lua. O wha atoa I lātou e lea o noa lātou on sala. Au wa o ia te I lātou le toa sā e wha umati ai. O le wheau mo tātou le tai au le nei, I a o awina le le I tātou, mai le le tali tonu o tangata Iuteia. That the application for us today is that we can learn, all of us, we can learn from the unbelief of the Jews. We now know that it was their unbelief that crucified Christ. We now know that unbelief still persecutes the church today. We now know that unbelief will try and stop the preaching of the gospel. And we now know that there is a result of the unbelief. The encouragement for us today, church, is that you would consider the things of the Lord. O lea ua e nofo malamalama e iai le taunu unga o le le talitonu. O loo whaaputu le toasa, I lunga le toasa, pe a whai e loto maa ma le talitonu. O lea la lona, o lea le fisosoani mo oe, a whai e te le talitonu, ia e loa le lei le tala le lei. Ia e toe manatu I fo oe, wha mai le tusi a koranito, tofo I fo oe ia te oe. Po e iai I le whaatuatua. In the book of Corinthians, Paul says, test yourself if you are of the faith. Test yourself if you're still unbelieving. Because what we learn from today is that, man, there's a measure. You're treasuring up wrath. And there's an end point of unbelief. And at an end point, you will face God's wrath. Praise the Lord. Ia tau ina ia whamanuia le atua ia te oe le nei tai au, ia mese fo ile au ino le fionga pa ia le atua I le swafa pelo Yesu. Tato tu lai mai, whai wina I leo tato I le talu. Let us stand and I will pray for us this morning. Tato te talo, whaftai te le lava tama, mato whaanongo ma le tutoa, I le taunu unga o le le talitonu. O le mātou te talo tama, a whai o iai se anganga e lei mautu, a whai o iai se loto, o lo wha maa pēr, o le te talo tama, ina ia tu ina tu pēr lo na loto, ia te oe, tu ina tu pēr o mātou loto, I laua fio. Awa o ina pēr I mātou, ona o le le tali tonu o tangata Iuteia. Father, as we come to the end of your word, Lord, help us to learn from the unbelief of the Jews. Help us to read your word and understand that there was a great unbelief in the Jews and that they killed Christ, they killed the prophets, they persecuted Paul and Silas, and they continued to try and stop the preaching of the gospel. And now we know that, there's a full-up measure of wrath if there is still unbelief. So, Lord, help us to understand
What does that mean? What does that mean for me? If I'm a believer, how do I continue to test my belief? How do I need to continue to test that I am still a Christian in my walk? Lord, bless your children today. May we be edified. May we be challenged. May we be encouraged by your word this morning. In Jesus' name, amen.